Micah chapter 7 verse 2. Kung na sa amen? Tanamanindog paliw para sa pagbasa plong sa Diyos. Good crowd for a wet Wednesday night. Very good. Faithful gyapon bisan nay ulan. Salamat sa Ginoo. Sorry. My brain's tired, folks. I've been working every night. I've worked on the songbook every single night. I'm tired. So, English gyud ang outline. Tanaw na to sa may tabo sa pagwalay gyud. Micah chapter 7 verse 2, English una sa ikaduha. Magbasa ko verse 2 nga do sa verse 6. The good man is perished out of the earth, and there is none upright among men. They all lie in wait for blood. They hunt every man his brother with a net, that they may do evil with both hands earnestly. I think they mistranslated that, if I recall correctly. Oh, no, they got it right. I think they got it right. They got it right. Good. Padayon ko. The prince asketh, and the judge asketh for reward, meaning mga bribes, mga suborno, dishonesty, government corruption. And the great man, he uttereth his mischievous desire, so they wrap it up, meaning magsabot sila. They make an agreement. We say that's a wrap. It means we've reached an agreement. It's good, it's done, we're done. Verse 4, the best of them is as a briar. The most upright is sharper than a thorn hedge. The day of the watchman and the visitation cometh. Now shall be their perplexity. Sa yung pulong perplexity? Kabalo ba? Kalibog? Trust ye not in a friend. Put ye not confidence in a guide. Keep the doors of thy mouth from her that lieth in thy bosom. For the son dishonoreth the father. The daughter riseth up against her mother. The daughter-in-law against her mother-in-law. Man's enemies are the men of his own house. Bisaya, verse 2. Ang maayong tao namatay gikan sa yuta, o walay matulid diha sa mga tao. Silang tanan nag-atang alang sa dugo. Sila nangayam ang matag tao sa iyang igsoon. Pinaagi sa uska pukot. Aron sila makabuha nga masiboton o dautan pinaagi sa duha ka kamot. Ang prinsipe nagapangayo. O ang maghuhukam nagapangayo sa usa ka ganti. O ang dakong tao siya nagalitok sa iyang dautang nga tinguha. Busa sila nagputos ni ini. Ang pinakamaayo kanila ingon sa uska tunokon nga tanom. Ang pinakamatulid, let's see if the wind brings it in here, hopefully dili ra. Pero na uban diri wala naligo dugay na. So blessing kayo ni. And and everybody looks at each other. King sa. Ako musulti niyo pag human sa service. Here we go. Ang pinakamaayo kanila ingon sa uska tunokon nga tanom, ang pinakamatulid mas mahait kaysa uska koral nga tunok. Ang adlaw sa imong Let's try this again. Ang adlaw sa imong taong bantay ug ang imong pagduo nagaabot karon mahitabo ang ilang kalibog. Ayaw kamo pagsalig diha sa uska higala. Ayaw kamo pagbutang sa kumpiyansa diha sa uska giya. Pagbantay sa mga pultahan sa imong bakba gikan kaniya nga nagihigda sa imong sabakan. Kayang lalaking anak wala nagapasidungog sa amahan. Ang babaeng anak nagaalsa batok sa iyang inahan. Ang babaeng umagad batok sa iyang babaeng ugangan. Ang mga kaaway sus ka tao maong mga tao sa iyang kaugalingon nga balay. I was planning to preach tonight on the verse in Micah 3 verse 7, no answer of God. But then I ended up here in chapter 7. I'll preach on this subject. The best of them is as a briar. Kita nakasabot sa pulong briar. Kanang gi-translate dito tunokon nga tanom.
tunokon nga tanom. Ang pinaka maayo kanila, usa ka tunokon nga tanom. Magapo na ta? Magwalik ko kanino karon. Father, thank you for today, Lord. Thank you for your goodness to us. Thank you for our faithful folks. Now, Lord, I pray, God, that you'd calm down the wind and the rain a little bit. Lord, you know our building's open air and it's loud and it's hard to focus. I pray, Lord, you'd help us to listen carefully on purpose. Thank you, Lord, for blessing the jail ministry this morning in spite of many distractions. Now, Lord, would you bless again tonight? Would you fill me with your spirit as I preach? Would you help me, God? You know my mind is tired. I need your help, Lord. Bless us, we pray. In Jesus' name, amen. Pwede ka mo maglingkod. I'm going to turn it up just a little because I feel like I want you to hear me. Klaro ba? Madunggan man? Alright. The rain is loud, pero focused na lang, ha? Si Micah nagwali sa panahon nga corrupt kaayo, dako gyud ang corruption, lukop sa tibok culture sa Judah ug sa Samaria. It was a time of extraordinary dishonesty. Makatingala nga pagpanikas ana sa lukop sa tanan. It was a time when people would do anything or hurt anybody in order to get what they want. But ang tao maghimo bisan unsa, mupahimulos ni bisan kinsa, mupasakit ni bisan kinsa, aron mukuha sa ilang kaugalingon gusto. Kana ang culture sa Judah o Samaria niyanang panahon na. Diya sa chapter 7, ang last chapter sa book of Micah, God gives us an overview of the culture. We read it. But right now, I want us to start in verse number 4. Micah 7 and verse number 4. Verse 2 and 3 talks about government corruption, but verse 4 is talking about the whole culture. The best of them is as a briar. The most upright is sharper than a thorn hedge. The day of thy watchman and thy visitation cometh, now shall be their perplexity. God is saying, hapit na ko maghukom nila tungod sa ilang kadautan. Ang pinakamaayo kanila, ingon sa uska tunokon nga tanom, ang pinakamatulid, mas mahait kaysa uska koral nga tunok. Unsay pag-isip sa Diyos, unsay paghukom sa Diyos kabayan sa batasan nining tao sa Jerusalem ug Judah. Siyempre, nagastudi pod kabayan sa Samaria, but this is mostly Jerusalem at this point. Unsay pag-isip sa Diyos, he says, the good people have died, ang mga matarong namatay na, ug ang taong nahibiling, ang pinakamayo sama sa mga tunok. What does that mean? Unsay pasabot? Let me tell you a story. Batanon pa ko, more like 15, 16 years old ko, and I had a bike. Dili makadrive, kay batanon pa, pero nako'y bike. Kung nalingaw yun ko, nagsakay sa dito na mga woods, kakahoyan, dito do sa kong balay. I'd ride through the woods. Dayon, usahay, I would go all the way through the woods. Dayon, mag-cross ko sa highway, o magsubay ko sa uskadalan diya sa patag, o muato ko sa balay sa akong higala nga si Stephen Wall. Si Steve, siya akong best friend niya ng panahon na. He's about maybe 2 or 3 kilometers gikan sa akong balay. So, uskadlaw, nagsakay ko sa akong bike padulong sa iyang balay. Naglahos na ko sa woods o sa mga kahoy. O niabot ko sa patag. Taas kayo ang grass. Naidaghang sagbot, pero dili kahoy. Just patag manggod. Taas kayo ang grass. Ang sagbot man. I think the Bible word is balili. So, nagsakay ko sa akong bike, o lugar nga sila naghimo gayo, gituyo nila, naghimo sila sa dalan, o so taas ng grass taas diri, pero makaagi ka sa bicycle. So, nag-riding ko, sa unahan, nag-ana, kalit lang. So, naanad ko niya ng area, familiar ko sa dalan, so, wala ko naghinay, just diretso, pero wala ko kabalo.
Sa diyang nagliko na ko, nakita na ko, murag booby trap gyud. Na duwa ka thorn branches nga nag-cross dere o dere. Murag mga espada dere sa tunga. Daghang thorns o wa ko'y chance maghinay. Diretso, nagpadayon ko, and those two branches got me right here, both arms, and just went whoosh. Nice, daghang samad sa both arms gikan sa duwa ka thorn branch. Wa ko naka-expect, wa ko'y chance nga maglikay, just kalit lang. And that's what God is saying the character of these people is. Dili mamatiktan nimo, dili ka mag-expect, just kalit lang sila magsakit kanimo. Bisan ikaw maghunahuna sa imong higala. They're like thorns. He said, the best, not the worst, the best. Ang pinakamayo. Dili ka saligan. Kalit lang mo, sakit nimo. Diya sa panahon nga wa ka nagdahom. I never saw the thorns until it was too late. Nainumdum ko sa diya, basin 12 years old ko. Sa mga holidays dito sa US, akong papa na ay 9 brothers ug 4 sisters. So na ko'y mas daghang igagaw kaysa akong maihap. Wala ko'y idea pila ka igagaw. I don't know. Ang anak sa akong igagaw, o ako kailan nila. Kay daghang gyud og nakala sa tibok United States. Pero sa mga holidays, magtigom mi. Nainumdum ko sa, I think it was July 4th basin, nagplay mi sa Dakpanay. Inyong gitawag Dakpanay, tag sa US. And nainumdum ko, nagdagan ko dito sa woods, nagdaghang kahoy. Akong igagaw, nagukod na ko, mas dali siya kay kanako, and naghapit na siya mag-apas, o kalit ko nag-turn, and I went right through a thorn bush. Just diretso ko, naglahos ko sa thorn bush. It cut me, pero di ko mutuwa siya mo, nagpadayong yapon ko. Kinang naitabo, wala joke. Nagdagang yun ko, boom! I ran through it, and about 3 seconds later, kina akong nadunggan, ow! Wala siya nag-expect. Diba? Natagong mga thorns hangtod ulahin na. Diba? God says, ang kining mga tao dari sa Jerusalem o Judah, nining panahon na, ang pinakabotan sama sa thorn bush. Dili ka salikan. Dali mo sakit mo, kalit lang kung dili ka mag-expect. They will hurt you and you will never see it coming. I've experienced that a few times. Na mga tao nagsalig ko nila o matingala ko kumukat-on sa ilang tinod nga katuyuan. Look at verse 5. Trust ye not in a friend. Put ye not confidence in a guide. Keep the doors of thy mouth from her that lieth in thy bosom. Ayaw kamo pagsalig diha sa uskahigala. Ayaw kamo pagbutang sa kumpiyansa diha sa uskagiya. I didn't know the word kumpiyansa was in the Bible until I read Micah. Nag-message ko nila. I said, may pulong kumpiyansa sa Bible. Wako ka-expect. Pagbutang sa kumpiyansa diya sa uskagiya, pagbantay sa mga pultahan sa imong bakba, gikan kaniya nga nagahigda sa imong sabakan. Do you know what God's saying here? You can't trust anybody in Jerusalem. Dili ka makasalig ni bisan kinsa. Ang imong pinakasuod nga higala, mutira nimo sa likod kung nasa oportunidad mabintaha nimo. Mamintaha, di ba? Mamintaha nimo. Kana nga tao nga muhatag kanimo og tambag, maggiya siya nimo. Ayaw pagsalig pod kaniya kay pasi mangitar siya sa oportunidad magpahimulos nimo. That's what he's saying here. I'm not saying that. I'm talking about them, not us, okay? And then he says the most shocking thing. You can't even trust your girlfriend. He used the term,
pagbantay sa mga pultan sa imong baba, gikan kaniya nga naghihigda sa imong sabakan. That could be the wife. But within the context, it seems like it's a girlfriend, like a Samson and Delilah type situation. Because these are friends. The next verse talks about family. Kining tulod diri nakistorya kabayan sa mga kaila. I could be wrong, but whatever. He says, dili ka makasalig sa imong girlfriend. Basi. She actually may be just trying to use you to get what she really wants. Say, well, Pastor Mike, I don't understand. Well, who would do that? Okay. Pila ka Pilipinas magpakaroon ingon nga nahigugma sa Amerikano aron magkasal kaniya. Dayon manghinaot siya ngayong banat dali mamatay. Amen? You see, what we're reading here isn't actually that far from our own culture. Nahigugma? No, I love you, but I love his money more. Nahigugma sa lalaki or nahigugma sa engkorta? Now don't misunderstand me. I'm not against a Filipino marrying an American if it's God's will and there's real love. Wala ko'y problema, kabayan niya na. But let's just be honest. Ang kadaghanan niya ng klase sa relasyon ay 70-year-old, 25 na ay problema. Korta manggod na. Kay kitang tanan kabalo, hapit na siya mamatay. Dayon ang tanan iyat na sa babae, naminyo sila 6 months ra. Look at verse 6. For the son dishonoreth the father, the daughter riseth up against her mother, the daughter-in-law against her mother-in-law. A man's enemies are the men of his own house. Kayang lalaking anak, wala nagapasidungog sa amahan. That sounds familiar. Ang babaeng anak, nagaalsa, batok sa iyang inahan. Ang babaeng umagad, batok sa iyang babaeng ugangan. Ang mga kaaway sa uskataw, maong mga tao sa iyang kaugalingon nga balay. He says you can't even trust your own family. Dali makasalig sa imong kaugalingong pamilya, basin sila magbudhi kanimo kung kana magbenepisyo nila. What I'm trying to show you is the culture was very corrupt. Dili ang government lang. Hikan sa government nga to sa pinakaubo, silang tanan. By the way, a corrupt government in a voting society, a corrupt government just shows a corrupt people. Kay kita ang mag-elect kanila. So kung kita magreklamo kabahin sa corruption dito sa government, dayon mo ato sa city hall magbayad sa bribe, kinsang tino nga problema? It's the whole culture. Are you listening to me? It's the whole culture. Sometimes you can't even trust your own family. You say, Pastor Mike, that doesn't happen in the Philippines. Ang mga membro sa pamilya magsuporta sa usag-usa o kanunay na gugma o support. Mao ba di ay? Kanunay? Kanunay? Basing, until the high school graduate tells mama and daddy, I want to go to Bible school. Og tanang gugma og suporta mahimong dumo og mga atake. Wala kwarta diya sa Bible school. Oh. The best of them is as a briar. The most upright is sharper than a thorn hedge. Ang pinakamaayo kanila, ingon sa uska tunokon nga tanom, ang pinakamatulin, mas mahait kaysa uska korang nga tunok. Can I be frank tonight? Maybe just a little bit cynical. Sa tayo cynical? Sa tayo ang pulong cynical? Nagpasabot.
na negative nga huna-huna. I've been in the Dapitan 8 years now. The Dapitan sounds like Micah's time. Pero yung manggon, dalit tanan, pero ang kadaghanan. Ready na nga magpanikas, mamakak, maglimbong. Ready na maghimo sa bisan unsa, bisan ikaw masakit, aron ako makakuha sa akong gusto. I've learned in the Dapitan, you can't trust everybody. Because some people will say anything to get what they want. Dagang panahon, na mga tao, akong nagato, siya naiguman ako, dayon mukaton ko, dili man di ay. And at the root of the problem with the Dapitan culture is a willingness to be dishonest to get what they want. Buot nga mahimo nga magpanikas, maglimbong, aron makakuha sa ilang gusto. That is the foundational problem with the Dapitan city. Willing to be dishonest if it helps me. Basta lang mutabang sa akong pamilya, kinahanglan buhaton. Turn with me to Acts chapter 2, verse 4. 40. Acts chapter 2, verse 40. Acts chapter 2, verse 40. I'm going to borrow this verse. Kini nga verse nag-study kabayan sa kaluwasan. Magprangka ko ninyo. This is talking about salvation. This is Pentecost. Kinangalaw 3,000 people naluwas na baptismo. Acts chapter 2, verse 40. Kunana, say amen? And with many other words did he testify and exhort, saying, save yourselves from this untoward generation. Ug pinaagi sa daghang pang-ubang mga pulong siya nagpamatuod ug nag-agha nga nagiingon, luwasa ang inyong mga kaugalingon. Dili gikan sa impyerno. Luwasa ang inyong mga kaugalingon gikan niining balik ko nga kaliwatan. Unsay kaliwatan? Sa English, generation. I like the word generation. I like generation better. Is that Tagalog? Generation. Meaning, ang mga tao nga nagdako uban nimo. Preyo nga panahon, preyo nga lugar. Generation. Diba? Si Peter, nagwali dito sa Pentecost, daghang tao nagtuo, ug sa katapusan sa iyang mensahe na siya'y gidugang. He said, save yourself from this generation. Kita ang this generation, ang mga tao nagpalansang ni Jesus sa cross. Do you know what he was saying? Don't be like the people who are around you. Ayaw mahisama sa mga tao nga nagpalibot kanimo. Truth Baptist Church, here's the message tonight. I've said some really harsh things about the Dapitan, but here's the message tonight. You ready? You don't have to be like the Dapitanons. Dili ta kinahanglan mo subay sa daotang culture nga nagpalibot kanato. We don't have to be selfish and dishonest. We don't have to be like the wicked people that surround us. I'd like to say today, we can live in Dapitan without allowing Dapitan to live in us. Kita makapuyok dinhi sa Dapitan samtang dili magtugot nga ang Dapitan magpuyok dinhi kanato. Ang gamot
Sa tanan problema nga magkita na to diri sa dapitan ang mga pamilya naglabungkag, ang mga batanon nga nagwild, o ang tanan kabuang makita na to. At the root of it all is a willingness to be dishonest. Buod nga magpanikas, basta lang ka na magbenepisyo ka na ko. That's the problem with our education system. Diba? Ang mga teachers, dali gana ng mga students mahagbong. So, bisa ng student, wala naghimo sa assignments, oh, pwede ka mo dawa sa floor wax, ako magpasaka sa imong grade. So, atong mga students, stupid man, o ang mga teachers, murag nindo, atubangan sa ilang boss dito sa Manila. Willing to be dishonest, they don't care about the student, basta lang akong boss si malipay. That wasn't in the notes, that's free. Walay sobrang abayad para niya na. Ang tanan problema nga makita na to diri sa dapitan, naggamot sa pagpanikas sa culture. And I want to say to our church, save yourselves from this untoward generation. Luwas ang inyong kaugalingong gikanini nga balik ko nga henerasyon. Don't be like them. You say, you shouldn't judge people. People shouldn't be wicked, and I wouldn't have to. Judge righteous judgment. Jesus. Kanang pulong ni Jesus, paghukam sa matarong nga paghukam. Can I ask you a simple question tonight? Are you willing to be dishonest if it will benefit you in some way? And now the sermon comes down. Buot ba ka magpanikas, maglimbong, magtago sa kamatuoran kung kana magbenepisyo nimo sa isanunsa nga paagi? You will never escape the bondage of Dapitanon culture until you reject the dishonesty of Dapitanon culture. You say, Pastor Mike, it's not just Dapitan, ang tanan tao dishonest. I know that. But number one, I've been in other places. Not everywhere is like Dapitan. Number two, we live in Dapitan. So let's talk about Dapitan. Ganahan ka mo ikya sa kadaot nga makita nimo diha sa lain-laing panimalay. Nabungkag ang mga relasyon, mga bata walay respeto sa kinikanan, walay gugma diha sa sulod sa panimalay. Mga kinabuhi nga walay katuyuan, maghukod sa lingaw-lingaw kay walay tinod katuyuan. Una sa tanan, luwas ang imong kaugalingong gikan niini nga henerasyon. Be honest. Be honest. Turn with me to Psalm 119, verse 30. Psalm 119, verse 30. It's not me, Michael. I thought you were going to play the invitation for us or something. Psalm 119, verse 30. I've preached this verse many times. Kunanas, amen? Give me another minute. Psalm 119, verse 30. Kunanas, amen? I have chosen the way of truth. Can I read that again? I have chosen the way of truth. Thy judgments have I laid before me. Ako mipili sa dalan sa kamatuoran. Ang imong mga paghukam akong gibutang sa atubangan nako. You listen to me today. If you want your life to be different than your neighbors, kung ganan ka nga imong kinabuhi malahi,
Nga nga, iya sa mong silingan sa palibot. Kung ganang ka, sa kinabuhi din ang mga naay mayong likon nga kaminyoon. Naay mga bata nga buta na mahigugmaon, naay respeto. Mga relasyon nga naay value. Kung ganang ka, niya nga klase sa kinabuhi. Kinahanglan naay adlaw sa mong kinabuhi. Nga ikaw, mo pili sa dalan sa kamatuoran. I will be honest. So I ask tonight, are you honest? Matino, what's the word? Matino oron? Baka? Or are you willing to lie so you won't get in trouble? Buot baka mamaka karon dili ka silotan, dili ka kasab-an, dili ka maulaw. Are you willing to lie? Mamakak baka ron imong kapares, dili masuko nimo? Kung mga bata, mamagkakaroon imong kinikanan dali mga sabat nimo. Kung mga dako, buod ba ka mamakak aron mas dako ang imong ayuda? Unsay mong sweldo? Nakitaan ako. Nakitaan yun sa akong kauliang mata. Nakitaan ako, nag-fill up ang tao, nag-fill up sa paperwork. Unsay monthly salary? 0. Unemployed. Kung nag-yud siya'y sweldo. Nag-full-time trabaho. Unemployed. Oh, Pastor Mike, dili ko mag-ingana. Oh, pero basin magpagamay sa sweldo. 10,000 ang tinuod. 7,500 akong ibutang. Have you chosen the way of truth? Are you willing to lie in order to get a discount? Mamakak bakaron mahangyo. Pilat ni? 500. Oh, akong kwarta 400 lang. You liar. You have 1,000 pesos in your pocket. We're talking about honesty tonight. And we lie so much in the pitan we don't even notice. Let me tell you the favorite lie that Pitanons tell. Nakay, mas gamay nga kwarta? Wala. Kay ganang ka sa sukli? Ganang ka sa sinselyo? See, Pastor Mike, that's not lying. Yes, it is. You have 100, you have a 50, and you have a 20. But you know you need the 20 for fare. So when they say, Nabakay 20, you say, wala. But you do. You say, well, Pastor Mike, I don't know what to do. It's really easy. Here's what I do. Nakay 20, sir? Oo, pero di ko gana mahatagin mo. Kinanglan ko. Unsay ang tubag? Wala. So clean na. Say, Pastor Mike, have you really done that? Yes! Many times. They can't believe it because no one tells the truth. Lee Plaza. Nakay mas gamay. Oh, pero kinanglan ko sa sinselyo. You know they have change. It's a big store. Na sila'y sukli. By the way, boy, it upsets me when someone lies to me and tells me they don't have change when they do. I used to eat breakfast at the Nanay's across from State U every week. Or every day. I'm sorry. I don't like si Ma'am Ruth, dali kinala mo luto.
I would go buy eggs and maybe tocino or longganisa. Magkasagad ang eggs lang. Uskadlaw, I always felt like namakak siya. Naa, I know you do. Nagsulod ko. And 75 akong pagkaon, 100 akong gihatag. I'm sorry sir, wala may sukli. Wala gyapon. Dayon, ang iyang kauman sa trabaho, niabot, nag-commute. Nagsulod siya, na 500. Hite, magpasensilyo ko, harong magplete. Atubangan ako! I don't eat there anymore. They're liars. I don't complain. Wala siya ginawong nako. I'm just not going to give you, I'm not going to do business with someone I know is a liar. I'm sorry, giluod ko nimo. Yes, that is the correct word. Liars disgust a person who's honest. Dishonesty is more than speaking lies. Ang pagpanikas, dili ang paglitok lang sa mga bakak. Pwede ka mamakak sa ballpen, diya sa imong government paperwork, diya sa job application. Pwede ka mamakak diya sa keyboard sa imong cellphone. Imong mama mag-message, asa man ka? Oh, napami sa eskwela. Nakadito sa balay sa imong higala. Nagbantay sa TV. It's okay, parents. You can say amen. Pasing delete na lang. I have never preached a sermon on honesty in the Pitan without heavy conviction, because dishonesty is in the heart of this culture. It's in every culture, but it's special here. The Pitan, richest city in the Philippines at election time. We sell votes better than anybody. And we don't even hide it. Walay kaulaw. Ang sabay mong nakuha. Whoa! And then malibog ta, nga naman, nabungkag among kami niyoon, because nobody trusts anybody. You can also lie by purposely allowing someone to believe something that you know isn't true. Kids are the best at this. Mga batanon, hanas kayo ni ini. Oh, wala ko naglito gyud sa bakak, but you know what your parents think. Liar. Liar. I'm not a liar. Yes, you are. Let me tell you what we call somebody in the jail who killed one person. Murderer. I only tell 1 or 2 lies per week. Liar. Bakakon. And by the way, parents, ayaw kasamok kung imong mga anak mamakak, kung sila nakakita nga ikaw na makak. Ang 5-6 mo sa balay, inshallah ko dire. Liar. Liar. I'm asking today, have you chosen the way of truth? Magsulti sa kamatuoran, bisan ka na nga kamatuoran mo sakit kanimo o sa imong dungog. Do you know why we lie? Kadlok. Kaulaw. Are you honest? Are you honest? Pastor, may ganan ko nga akong kinabuhi lahi sa akong silingan. Are you honest?
Every backslider who goes back to the world first has a period of dishonesty. Sometimes weeks, sometimes months, sometimes years. Ug sayon kayo ni nga church kay kini nga pastor dali magduda. I've just decided mas mayo magsalig. Ug masakitan usahay, mas mayo na kaysa ka kinabuhi sa pagduda sa tanan. Are you honest? Are you willing to cheat in order to get better grades at school? Buot pa ka mag-cheating, mag-kopya-kopya, aron mo pasaka sa imong mga grado. Listen to me very carefully. Cheating is stealing. That grade on your report card isn't yours. Dayon ikaw mag-apply sa university mo, hatag sa imong report card, tanawa ako mga grado, you cheater. You thief, kawatan. I don't understand how entrance exams work in the Philippines, but I know most colleges like State United entrance exam, di ba? Pilion ang pinakataas, is that how it works? Ang tao nga makasulod. Kung na'y tao mag-cheating sa entrance exam, ug siya dawaton ang sunod dili, kawatan siya. He stole that person's spot. Are you listening to me? I don't know how cheating would work in that environment. I was homeschooled. I don't know nothing about cheating. Bawal. Wala idea. I'm asking, have you chosen? Notice the word chosen. Do you know how you start being honest? Mag-decision ka. See, you know our problem is, we say, well, Pastor Mike, kung nakasala ko, di ko ganang kasabaan, so kinahanglan ko mamakak. No. You got it all backwards. Ang rason naghimo ka niini nga decision diri, kay kabalo ka sa imong kaugalingong batas, ang kabalo ka nga ready na ka mamakak. So na chance nga makatago niya na. So the reason you did it is because you're a liar. Because if you knew, I must be honest. Kung ako maghimo niini, I will tell the truth. You wouldn't do it. Tungod kabalo ka nga buot pa ka mamakak, that is why you sin. Boy, this is popular preaching, and aren't you glad you came to church on a rainy Wednesday night? Arong bunalan pinagi sa mensahe. I want my life to be different. Then be different. Choose truth. I'm asking today, are you honest? Or are you willing to keep money that's not really yours? I've used the illustration many times. I'll keep using it. Many cashiers in the Philippines are very bad at math. Diba? Masayop sa sukli. Dili sila makaihap. Dili mayo magkwenta. Kung ikaw mo sulod siya, mohatag ni mo sa sayop na sukli. So, kung gamay, ikaw maningil diretso. Unsay mong buhaton kung dako, kung sobra. Do you give it back? Or do you steal it? Steal. Is it yours? Well, show me hotdog na ko. Is it yours? Nagwali ko kabay nini nga bahin klase sa butang dito sa La Libertad sa una. May visitor, nagpakaroon ingno nga pastor siya. I don't know what he was, but he was no pastor. Nagwali ko kabay ni ini. Ina ako nagingon, kung tao mo hatag kanimo og sobra nga sukli unsay mo ikasulti. Oy, salamat, blessing sa Ginoo. Og sa dali pa ko makasunod magwali batok ni ana, kini nga tao nagtawag sa imong pastor, nagsulti, amen. And I said, dishonest.
Did you know? Ma'am Farr could tell you this. Nag-work siya cashier, dugay na. Kung masayop siya sa sukli, kung ikaw magbutang niya sa imong bulsa, nagkawa ka, hikan niya, kaya ang amo, mutang-tang niya, nagikan sa iyong sweldo, sunod Friday. You just robbed, you looked her in the eyes and stole from her. Dali blessing sa Ginoo, pagkawa sa tao. Hey young people, kung imong kinikanan mo, hatag kanimo sa 500 pesos mo, padalat nimo mo palit sa pipila ka butang sa merkado. Maglaong ba ka nga sila malimot ng mga tanak kabayan sa sukli? Kawatan. Kawatan. I'll tell you why there's so much corruption in the Pitan, and in the Philippines, and in the world. But especially here in the Pitan, ang atong culture nagatuo nga okay naman ang pagpanikas basta lang ka na mutabang kanimo. Okay naman ang pagpanikas. Usay, kung pobre ka, dali okay ra. Kinahanglan gyud kay pobre ka. I got news for you. You'll be poor for the rest of your life. Kini nga hangol nga idea nga pobre mi kinahanglan mo kuha kung naay oportunidad. Kinahanglan mo kuha sa tanan nga mahimo kay pobre mi. Kana nga attitude mo tumong sa pagkapobre hangtod sa kanturan. Dito sa langit, pobre gyapon ka. Bamboo lang ang imong balay. Naka-mention, bamboo ug nipara. O kita mo labay sa imong balay magkatawa. I'm just kidding. That's not doctrine. That's just a joke. I'm saying today, have you chosen the way of truth? Are you honest? Young people, are you honest? Or are you hiding things from your parents? Unsa ba ang imong gitago gikan sa imong kinikanan? Gikan sa imong pamilya? Gikan sa imong pastor? I'll be honest, I don't want to know. Please don't tell me, just get right with God. Here's the message, listen. It is impossible to be partially honest. Dili mahimo na ikaw honest ni ini nga area pero dili ni ini nga area. Nope. Ang honesty sama sa baso sa tubig, usa ra. So here's what dishonesty is. Naibato dito sa pinakailalom sa baso. Ug ganang ka magtago niya nagikan sa mga tao. So magbutang ka sa red food coloring aron magtago niya na lang pero dili maggana kaysa dili madugay ma puno ang tibok, malukop nan man. Diba? Ang tibuok ka mahimong dishonest. Because you can't be half honest. Kay honesty kana mao imong batasan. Ug ang batasan malupanon. It goes all the way through. So, if you're lying a little bit here, watch now. Sa dalit madugay, mamakakpod dere. Kung mag-cheating gamay dere, dalit madugay magkawag kapod dere. Are you listening? Kanusa ka mag-decision. I have chosen the way of truth. I will tell the truth even if it hurts me and my reputation. You say, well, Pastor Mike, kung honest ko sa tanan, madaot akong kinabuhi, mabungkag akong financial, or maybe God would bless you like He promised. Kaya ang Ginoo dali bakakon. So I ask,
Are you hiding something? Are you being dishonest? What do you need to get right? I had more I wanted to say, but I'm going to stop. One verse. Are we still in Psalm 119? Look back one verse. We just read verse 30. Look at verse 29. Remove from me the way of lying. Kuha'a gikan kanako ang dalan sa pagbakak. Kana kinahanglan ang puon sa uban diri karon. Say, well, Pastor Mike, gamay ra nga ako, ang gamay mahimong dako. I've watched it happen again and again and again. Watch me. What was that phrase we came up with, Gillette, about gabok? Kagabok, is that the form? The noun form, kagabok? Listen now. Ang tanan kagabok. Can I say it that way? Maghinay, hinay. Does that make sense? Gamay bakak, gamay. Ug hina-hinay magabog ang imong tibok batasan. Ug tungod hina-hinay dili mamatiktan nimo hangtod mabalik na. Be honest. Dawata ang pagbunaw sa Ginoo pinagi sa mensahe karon, and choose the way of truth. Tugon na mga ulo, yung mata.